hadin bakalami ha kini ki ya menen mo kalami menen kalami akatu ka trailer jong tu social media te nimban se shu ban ha ban mi sikmat ban yatu ya ka e ka bajabat ya ka e di shisha pi min sha pila yo itu ka kubor ba ong ba ki sha e marwai ubarit edelbert kimi ikubor tu ki nong jingra ya ki bill ki private member bill what assembly ru nong ki MLA langut ki MLA ki jungi swabakin le assembly kere consult kere kren but kada don hiru ka jingtha naga state executive committee ba yaki no ki issue banra dei men tip langka SSC nang bangin ambu ya ke SSC ha ka jingdum ndai don pat UMLA jungi uba leche assembly klem tip ya ka ka ba unra assembly ka ba ki wei pat ki MLA kim tip but ke bon kibel kiba ura assembly kilong haba kiba persyawa ru wat ya kanong rim jong ke parti bat kastan jong ke parti ru te kani ka pelengo wat ki MLA ki jongi kiba don assembly te kani ka jing pinthut ya ke parti kamdai ke petang mentang nando bangile ya ke MP election ru kamdai ni nak kaliang ke state executive committee nak kaliang ke state election committee ni don ka wei karai kata kalong bangin kersan bangin piliang dari Dr. Ricky H. Sengkon Henry hakatu ka poru don bading ju hibri ba question ba kli ya ka jing long kertong jong ya ka jing jit jong ke parti ya Dr. Ricky H. Executive Committee ba pair ba mi ba persya dei tang uwe pada tahu dei ba Edelbert nongrum kitu kiwei ki bayadan mental lang bat i napdeng jong ki don ibaya majority hi idai ki ba do ya tiket bakum no wei pat UMLA upher kat na ki wei pat di MLA harbe dai ba penterekam ya kan ga MLA scheme na lo kata pai ba akwa ban ya thu ya kan nong yalam ki ba don ga NPP kila tip lepa ya kan ni Syaban mi itu video kala tip kila ai lepa ka khubor haki kot khubor haki cingalang pai ba ki jongki kala kren lepa ya ta cingnya pai jong ka BPP bayar ka tiket jong ka BPP asurai do presiden kila keno pagipun ki jing keno debat kawi ban ai ke information sa ke NPP kiba ai ke information kiba feed ya ke information ya ki nong yalam jong ka NPP ya ka bayadai bat ka internal matter lenia kampo yeng jong ka BPP di hang ni hoi ko masya keren hang ni handai penlap hang ni kalong ba i barit Edelbert i lum lalang ya kini ki wei pat ki badu ya ka tiket bat i ko bakadon kata ka jinga su buit hapedeng i barit Edelbert bat kini ki badu ya ka pat tiket yang jongi ngim kwa banyak perang ngim kwa banyak fighting ni Aisyah Henry Pensusi om tang yo presiden dari ka parti hi barok ko tawi kam dai ka jingpan sing sha ka dai ka jingpan ki jing ong yang itu pan ma ba phila bakla kata ka jing ong itu pan ma ba phila bakla te kai ka paki kwa kalong bangin mi seperti bangin pan ma publicly bangin ong sorry ngila bakla PP day kagano pika substance but ka underlining spirit jaga city kalau mai tangap kamdai banong bangim tere bani kendu nginnya kendu hendai ban suong no bambu ada katari kerendang jongi banong hidai bani kendu baik katat tarik baik dat dit de anu pi along ko pen up da kadakar no kerendang te along ko ba ni sekolah pediang ke kat hendai wat katar ngo pi wat apa dengan jingun kambu bang mana i Dr. Ricky ialah persang hendai i ngam tip balik bakin tere kawi kalong ba ila ong ba isarki ban ya kendu hendai kim tere kiang ba ngimla ban kendu is too late dengan tip ya kata de ladakat ujian sekretari jong ke parti kim tere ban ya kendu kum si benta kum la ban kum sinjam baningkong ha ka jingisya Manwanra ya kata kajingnya suatu jengbut. Hendaklah dekat dia ujian sekretari jengka parti. Belong ru MP nak parti.
rakim sengap te kalau nggak baik thang baka jai men ri ujung gi ong gi pai ba mo baka baya pai nim kwa ban ya pai ni kwa ban sop span ni kwa ban Aisyah ya kata hadu mentaka sengiru ngingenom sim hi ngimpat rahi ban sim ni kanu senja man ong ban be ni yaki na ba kajing tmu ko jongi hi kalong ba ngin yap ten tel ngin ya terilang namar kathong ko jongi kalong ban penimpat ban penhapat ban pen keladur ya kabrinyo trap ya jelah jongi paro ko ta de kathong ko jongi kay ke banging yo I hari ke MDC kalong ba penyekren kum iba Edelbert ila question ini la bojing ini natuk bas chon stang campaign te Henry iklami shu aka meeting ru is ngap dai Henry ka party ke ya chakman ada ki sidon ke jingsania ya ki bedon ki ba ai information mo bat ke NPP te kila bendon ru ke jing ade ke bajan ngimla mentip namar ko mensua ko penlap akat ko first term ni ki kot kubor ba ibarat Edelbert mensua idon lang hi bat ke NPP bat ke MDA government te menu penlap mentip yang tayo kala ke nomor PE bagi NPP ke persang taman yo lu di KMLA no PE ka warga kongres su jan kliap lama ke PDF ka kliap lama di menu bentip ya ke parti jongi ru yo ki persang ya tagi ma bentip hendai ke ke bangal sutu I kalong baki pai bai ki kersan ya ka voice of the people party ki kersan ya ka leadership party